All Assam Midday Meal Cook Association tumpen bainong nang pabat ng Jipura, Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma phan pinpura lotame piponlo. Bontame piniarni anta bainong kapabat ponje phan thangnat alam kavedera jok sai jok je pini Guwahati rong supialong amat kachisong sai deng ponang koklo. All Assam Midday Meal Cook Association tumpen pinibangso kachisong sai kiding ponalong ASMD MCA Amaiphu Sobita Bora Chunbang Trisna Nat Lapen O'Neill Rong Pia Tumpen Kachipatir Pipon along Midday Meal Cook Association ani Marlia Tum Cheto Dun Petsi Guwahati Rong Sopia Long Intang Kring Pen Kachisong Amede Pathe Ponlo Labangso Kachisong Asai Kiding Ponalong Jesemet Pet Achiklo Bainong Sikasuri Sirkebra Parutro An Nang Piponang Jilepen Sorkar Pen Soarlo Pan Kirap Pipon Askim Do Ansitami Nilituma Panta Nang Piponang Jipusi Air Seprung Sepen Kachisong Ponahut Kehang Taram Padoponlo Nilito mapana chiklo abainong nang papat ng Jipura kedam tanga porhut Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan panong si pinpura lotami piponlo. Bon tami thangna dalam kavitera jok nilitum pinisai jok je jesong chun nang koklo. Nilitum ta kupusi masabbe da bainong tenle kiring puma. La sinilitum aphan bainong nang papat betik takke nilitum akachisong tami ington pon pilu pusi kherangkie tumpen karju ponhut nang thandun. Tani tumpini la प्रतिबाद ना किकुरी ना सिपिली आर्नी के दाग ना चितों दुंडेक नहीं ला पेन इतुन की दाग निमाली तुमको आमा किसुंग ला सोला पुथा के आlang li चीनी सिता नीली तुमपा ना चीनी ने सोच ना पान नुंटिप सिdo pini arni ke alang li dak mang betik ke ni tumpini ke jo pantak sita me mate na rus ni me dak sini tumpe sang tip sido mate ni tum cisong komi sini tumpe sarapan itum kacing hon ke sini alang kan kaldom na kecipi pan sini sita sarle pok patai sile ni marli tum kiduk kipoy alam na mat na patai sida ngulate ni tum apor do OF ni tum cikai susini alang kan choni dulu আমার দৰমহা মাত্ৰ 1500 টকা এটা এটা মাননি আজিলৈকে আমি দৰমহাটো আমি কি কৰিব লাগে আন্দোলন কৰিব লাগে 1500 টকা এটা সামান্য মাননি অসম চৰকাৰে আমাক দিবলৈ টান পায় চেন্ট্ৰেল চৰকাৰে অকল 1000 টকা দিয়ে আৰু অসম চৰকাৰে আমাক দিবলৈ টান পায় আৰু সেই কাৰণে আমি আজি আন্দোলন কৰিব লাগে আমাক অৰুণোদয় লাগিব আমাক দৰমহা মুকলি কৰি দিব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে কৰি নিদিয়ে আমি আন্দোলন কৰিম Pini labang so kachisong pona sai kiding ponalong malom so porahut halapu law and order atumpen khangdun cheklo. Bon sitami nimarli atumpen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan. Chetonglong vek nangji adhemani litum akidua kisung bothak chethanlong nangji pusi nimarli atumpen ke hangkami paduponlo. Bon tame halapu Assam Chief Minister sitami akaprega sai kidokok penajok alar abang pukaprega phan nang pachetong dunsi. Nimarli atumpen pinpura lo abangki pajir dun longlu. Nimarli atumpen pini akachisong ponalong bainong nang pabat ponang jipwa puthak. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan ko ansi RDP ponji maki moaporsi chinipung. Dongkamukam pen TV Karbing Long Line.